Dobrodošli na kanal Moje vrijedne ruke. Danas vam radim musaku od krompira i faširanog mesa. U tavu ulijem 50 ml ulja ili neke druge masnoće koju koristite. Ovdje ću pripremiti luk. Jednu glavicu stavite. Zagrije. Luk propržiti malo da se požuti. Sad dodati meso. Ovdje imamo pola kilograma. Dok se meso dinsta, ja ću uključiti reznu na 220 da se zagrijava. Još treba malo posoliti. Dok se ono dinsta, ja ću polako guliti krompire. A još malo i gotovo da isključit ja ovo, još da se malo, jer ovo se i peče pa ne mora biti pretjerano izdinstano. Ovaj sad krompir treba izrezati na ploške, ako što je ostalo skinijete, ovako tanko. I dobro je da je žuti krompir koji je malo čvršći. Krompir malo posolimo. Ne treba.
Dodamo malo ulja i malo za podmazivanje. I sad krompir stavljamo u tepsiju. Ovako ga posložite. I sad pomalo ovog mesa dodavati koje smo izdinstali. Ponovo krompirići. Ponovo malo mesa i tako dok sve ne potrošite. Ovo je mjera za 4 porcije. Sad pokrijemo krompirom. Renac se zagrijava. Znači dok vi sve pripremite, renac se zagrijala i odmah je u vruću renu stavite i ide na pečenje 1 sat. Evo mustaka se pekla 1 sat. Sada ću staviti 4 jaja. ...600 ml mlijeka. Umotiti. Može pavlake 1 čaška, a i ne mora. Stavila sam 1 čašku pavlake, ali to i ne morate stavljati ako želite. Vratiti jedno 10 do 15 minuta da se još peče, s tim da ja na kraju uključim ventilator odozgo da dobije lijepu boju.